Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course. Ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Tata Group belong try ke Air India kelapin mena bagan Siew by Lutksan mar Klur Tyngka shaboro Kiba ngasem Jingbthei ki belayap ha ka Jingbthei ke Liengsuiñ jong ke Air India ha Ahmedabad ke Liengsuiñ ke bertemu ban let London. Ka Tata Group kalau ang bakam don kentin syu kumno ban pinpau ya ke jing snolem sikilong yeng ki bama de ketika jingja bas ngosi hende ke bu tang ki Jingbthei na ke benta jong Kiba. Ka Tata Group lapin menaru bakan lut na dong syadong ya ke bay sumar na ke benta gitu ki mensau ba ban penchna thamairu ya ke hostel jong ke BJ Medical College ke bala julor na ke dago jinghap ke Liengsuiñ. Kelapin menaru bakan penbiang ya ke Liengsuiñ na Delhi bat Mumbai na ke benta ki bahaya ngasem jong ki Lanod ki bawan sha Ahmedabad ban wan shim ya ke Medyap. Ke Liengsuiñ Air India kelabethei hakakat atrip ujiliu hakapor bakadang Shumi na Sadar Vallabhbhai Patel International Airport de ke jing tumuban len London. Hapo ke Liengsuiñ ki dan arspa sapu arnut ki beriu ritang uwe ubalat im ki bayap baro na ke Jingbthei jong ni ke Liengsuiñ ki poi arspa an ripusan ngot bakin thop ya sangut ki samla puli MBBS jong ke BJ Medical College Ahmedabad. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.